Pastor alishakuomba zamani. Na tunashukuru kwa kuwa ametupatia karibu. Jane konge kunze kuzana niwe wabwiye ko ngonge ubuzima bwiza bw'umufite. Na shukuru tena Mungu kuna mtu ambaye aliniambia kama tena mnakuwa ndani ya maisha mazuri kama haya. Ibi ni byo kwishimirwa. Na hivi ni vya furaha sana. Ubuzima bwiza. Ni maisha mazuri. Pastor ni umukozi mwiza wakadra abantu bangana gutya. Pastor ni mtumishi mzuri ambaye anapokea watu wapata hivyo. Turabo mu matorero atandukanye. Tuko wa makanisa tofauti. Rimwe na rimwe biragoye kenshi harawuzibona toroshe kuba wakwakira n'uvuye hano. Ni vigumu sana kusema mpokee hata mtu mwenyewe anatoka kwenye kanisa lingine. Ariko turebye hano, lakini tukitizama mahali hapa tugiye kuvuga tese abasengera hano ni bangahe, na tukisema wangapi ambao wameombea mahali hapa, wasanga abavuye mu yandi matorero aribo benshi. Inaweza uwezekana kwenye wametoka makanisani ni wengi. Twakomera Imana amashyi na tunatapia Yesu makofi. Tumushimire cyane. Tunashukuru Mungu sana uko ubona uburere bwiza, maana ni ulelevu mzuri, ukabufite uburere uvana handi na unalea wengine na unatosha kulelea wengine mahali fasi fulani, ukongera ukabona n'ubundi buturutse hano, na unaona wengine tena utukufu hadi utukufu kwa wale ambao wamekuchunga. Ubona umugisha mwinshi na ni baraka mingi tele. Tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Naenda kusema maneno ya Mungu. Twashima Imana ko aduhaye dusome mu Wakolosayi. Kitabu cha Wakolosayo. Kitabu cha Wakolosayi. Kitabu cha Wakolosayi. 3:10 na kuri 5. Na mstari na sura 3 mstari ya Bonye hano ari Biblia yera, nanga gusoma muri telefone kandi dufite Biblia ni Kiswahili. Na nimeona hapo kuna Biblia takatifu, nimekatala kusoma kwenye Biblia yenye simu. Na ufite Biblia y'Ikinyarwanda, yule ambaye iko na Bible ya Kinyarwanda, ya dusomera muri Wakolosayi cyo gitabo. Kitabu cha Wakolosayi 3 sura 3. Au tasoma na Swahili. Reka tuanze ufite Biblia yera, yule ambaye iko na Biblia takatifu. 3 no kuri 5 ageze kuri 14 ni hari ariko amagambo turi kuganire. Sura 3 mstari ya 5 hata ni parefu, lakini maneno ambayo tutaongea, turaganira ibice bitatu cyangwa uburyo butatu. Tutaongea kwa aina 3 dusabwa nk'abakristo, kama vile wa Kristo, kugira ngo duhabwe ibyishimo cyangwa wa munezero nk'uko pastor yabivugaga, kusema tupate furaha na faraja kama vile pastor amesema. Hari ibintu bitatu, hari uburyo butatu dushobora kugira ngo tubashe kwishima. Kuna aina 3 yenye mtu anaweza furahia ndani, ndetse tugire n'umunezero, na tunakuwa na faraja. Hari bituma dushobora kwishima, na ineacha tunafurahi. Hari bitatuma dushobora kwishima. Huko wenyewe inaweza acha tufurahi kama Kristo, kama vile wa Kristo. Hari byo tugomba kwica, na kuna wenyewe tunaweza ua. Hari byo tugomba kwiyambura, huko wenyewe tunaweza vua. Hari byo tugomba kwambara, huko wenyewe tunaweza vaa, kugira ngo tubashe kwishima, ili tupate furaha, kugira ngo tubashe kugira umunezero, ili tupate faraja. Ibyo nibyo tugiye kuganira, na hivyo ndivyo tunaenda kuzungumza. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Reka duhe usoma mu Kinyarwanda no mu buryo bw'Igiswahili kugira ngo n'abaswahili babashe kumva. Yule ambaye atasoma kwa Kinyarwanda na wale ambao watasoma kwa Swahili. Imana ishimwe cyane. Tusimame kwa ajili ya neno la Mungu. Taratibu zetu ni kusimama. Abakolosayi sura 3 umurongo wa 5 kugeza 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo.
ariko none mwiyambura ibi byose, umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambaro mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa cyangwa umusikuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri byose, ari muri bose. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. 15 naho 14 arakoze cyane. Dukomere Imana kuko benye tunaweza uwa, hakaba n'ibindi tugomba kwambara, kuko benye tunaweza vaa. Muzukuri kwa uhakika, kwishima, kufurahi, umunezero, furaha, nk'aba Kristo, ni kama vile wa Kristo tugomba kubigira. Kama vile wa Kristo inabidi tukue navyo, tugomba kubigendana, inabidi tutembee navyo. Hariko hari bishobora gutuma utishima, kuna vile ambavyo vinaweza acha haufurahi, bishobora gutuma ntishima, kuna vile ambavyo vinaweza acha sifurahi, bishobora gutuma tutishima, kuna vile ambavyo vinaweza acha hatufurahi. Niyo mpamvu ndio maana dusabwa, inaomba kaba Kristo, kama vile wa Kristo, ivyo tugomba kuvanaho kile ambacho tunaweza tosha. Tunaongea ushobora kwishima, hauwezi kufurahi, ushobora kunezera, hauwezi kufariji. Imana ishimwe. Mungu apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuvuze ko tuganira ibintu bitatu. Tunaenda kuzungumza kwa aina tatu. Uburyo butatu. Aina tatu dusabwa, yenye tunaombwa kugira ngo mbashe kusema nikuwe kwishima, nipate kufurahi. Icyambere ya kwanza nukwica ingeso zacu, inabidi iue kila aina yote ambayo ya ulimwengu wa dunia, kwica ingeso tabia za ulimwengu wa dunia. Icyambere ya kwanza ntiwakwishima, hauwezi kufurahi ukigirira na ungali na tamaa. Ntiwakwishima, hauwezi kufurahi ukirarikira ibintu na ungali na tamaa ya vitu. Ntiwakwishima, hauwezi kufurahi usenga ibigirwamana na unaabudu miungu. Ntiwakwishima, hauwezi kufurahi ugira umururumba na ungali na vitu vya kukua na tamaa. Sinzi nibara amagambo yumvikana. Ishe ni maneno ambayo ntiwakwishima, hauwezi furahi ukivuga ukigira ibyifuzo bibi na ungali na mahitaji mabaya. Iyo tugomba kuzica, inabidi tuue kwanza hivi, tugomba kuzica, inabidi tuviue kugira ngo mbashe kwishima, kusema mimi ni furahi, kugira ngo mbashe kwishima, kusema wewe ufurahi. Ufite izo ngizo wakati una vile, sinzi nimba zumvikana na sijui kama vinaeleweka, nimba waba ufite ishari muri wewe, kama una wivu ndani mwako, wabasha kwishima. Je, unaweza kufurahi? Harizo ngomba kwisha, kuna vile ambavyo inabidi ni uwe. Ibi nizo Biblia itubwiye, na hiyo ndiyo Biblia inatuambia. Ntabwo ari zo bivuga, haiko mimi nimesema haya. Ntabwo naje kuvuga kuko hari umuntu ufite ibyifuzo bibi cyangwa ukirarikira, haiko tu nimesema kama kuna mtu ambaye kuna matatizo mabaya rusange, lakini ni sisi wote kwa jumla, kugira ngo Abakristo, sisi wa Kristo, kugira ngo mwishime na inabidi ufurahi, kugira ngo muzamugenda n'umunezero, utembee na faraha. hari ingeso tugomba kwisha, inabidi kuna tabia zimoja hari ingeso tugomba kwisha, kuna tabia ambazo tunapaswa kuua, kandi zo biba mu buzima bwacu, tena vinakuwa ndani ya maisha yetu, kandi tukabizana hano na tunavileta ndani ya nyumba ya Mungu. Kitabuna Abakristo, tunajiita wa Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Harizo ngomba kwica, kuna vile ambavyo mimi naweza kuua, harizo ngomba kwica, kuna vile ambavyo mimi naweza kuua, kugira umunezero w'ijambo, usema uwe na faraja ya neno, kugira ngo bashe kwishimira ivy'Imana yakufurahie neno ambalo Mungu iko nakuambia. Kwabonye amashimwe, tumesikia shukrani,
nimba mutageze ku kintu, kama mtu amefika ku kitu, ukwiriye kwishima. inabidi ushuhudie matendo makubwa ya Mungu. Imana yaduhaye amahirwe angana, Na Mungu hakutupatia bahati, moja. hakutupatia bahati tofauti. Alitupatia sisi. Alitupatia bahati tofauti. Ariko ntabwo tubigerera rimwe. Na hatuwezi kuifikia ni moja. Ntabwo tubibonera rimwe. Hatuwezi kuipatia ni moja. Imana yaduhaye amahirwe angana. Mungu alitupatia bahati tofauti. Tukavuga ngo uyu nguyu yarahiriwe. Sema huyu amebarikiwa. Yahiriwe none. Leo anaweza kubarikiwa. Ariko ejo ni umunsi wawe. Na wewe kesho ni siku yako. Haleluya. Amen. Ibyishimo no kuba none. Na leo mafurahi yuko nayo. Ilizo wisha kugira ngo ejo uzishime. Uwa na bienye utaua kusema kesho ufurahi. Ayo mahirwe Imana yaduhaye. Ile furaha yenye Mungu ametupatia. Mpamvu abantu bose batatungira rimwe sinzi libali. Na ndio maana watu wote hawezi kuwa tofauti kupatia vitu ni moja. Abantu rimwe na rimwe mara Imana izigenda hari byikiri Imana zigeze ziduhoye. Mungu anafanya kama maetape. Ariko kugira ngo bigereho usema ufike kwa ile maetape. Diwa utari ikizingeso. Ikawa uyaua hizi tabia kugira ngo ubashe kwishima. Mpaka uwe tabia ndio ufurahi. Imana izo yagukoreye. Kule ambavyo Mungu amekutendea. Imana idukorera byinshi byiza. Mungu amekutendea vingi vipya. Ariko hari bituma rimwe na rimwe. Lakini kuna vitu ambavyo vinaacha bituma utabigeraho. Na vinaacha ile vitu usivifikie. Ukutaragizo wicha. Maana kuna vitu ambavyo hauyaua. Kuna vile ambavyo huyatosha ndani mwako. Tugomba kwicha. Kuna vile ambavyo inabidi ufue. Unapaswa kugera ku munezero w'Imana. Usema ufike ku baraka ya Mungu. Unapaswa kugera ku munezero w'Imana. Ufike ku furaha ya Mungu. Ibi kurimo. Ibi binye tukwamo. Hari shobora kugaragara. Kuko binye binaweza onekana. Abantu bakabibona. Banabiona. Pastor yavuze amagambo neza umushumba. Na pastor amesema maneno mazuri. Kugira umuntu Imana ari mu buryo butatu. Kuna aina tatu. Imana cyangwa uburyo bwo kwimenya. Na wakati wa kujijua. Icyambere nuko Imana ni ituzi twese. Ya kwanza ni Mungu kutujua. Imana irakuzi. Mungu anakujua. Imana irazi. Mungu ananijua. Imana ntiyakure nitakuzi. Na Mungu hawezi kumba na kujua. Izo ni nzira unyuramo. Tena ni njia ambazo Mungu anatupitia kama. Uzawimenya. Na ya pili ni kujijua wewe mwenyewe. Hako hari n'abantu bazamenya abantu. Na kuko wengine wanajua wengine. Hanze bakuzi gute. Namna gani wanakujua nje? Ko wishize ingeso. Isi kuna tabia zenye umeua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uburyo bwa mbere no kugira ibyo twica. Ya kwanza ni kujua kuua vitu vimoja ndani mwetu. Kugira ngo tubashe kugera ku munezero w'Imana. Sema tufike ku faraja ya Mungu. Uongere usome hali tena usome vizuri. Ntabwo nabivanye iruhande. Mimi sikuvitosha pembeni. Icyakabiri. Ya pili. Biblia yadutegetse. Biblia imetushauria. Kuicha ariko harizo tugomba kwiyambura. Na Biblia imetuambia kuna vile ambavyo tunapaswa kujivua. Aya magambo arumvikana. Tayari yanasikilikana. Aya magambo arumvikana. Tulimo tunajumva. Harizo tugomba kuicha. Kuna vile ambavyo inabidi tuue. Nani ni ugomba kubyisha? Na ni wewe ndio tabiua. Hao ndo zakufasha kubyisha. Na hakuna mwingine atanisaidia kuliua. Kuko twavuze dufite umukozi w'Imana waduheza umurongo. Ndio kuna mtumishi wa Mungu anaweza tupatia maelekezo. Ariko wa mbere ugomba lakini wa kwanza kusikia na kuua ni wewe. Ni wewe ugawe. Ni wewe personnellement. Kwiyambura. Kujivua. Kwiyambura. Kujivua. Harizo tugomba kwiyambura. Kuna vile ambavyo inabidi tujivue. Biblia yabitubwiye. Na Biblia imesema umujinya. Kuvua kasirani. Uburakari. Tena hasira. Ubugome. Tena ubaya. Ibitutsi. Na matusi. Amagambo mabi. Na maneno mabaya. Ava mu kanwa kacu. Yale ambayo yanatoka ndani ya kinywa chetu. Ariko muza amagambo yagiye abivuga. Isi unajua maneno ambayo alikuwa anasema. Kandi narizi ko kuko ibyo yavuze byishiko biragenda bigarukana hanga. Na vitu vingi viko vinarudia ndani mwangu maana mimi nilikuwa sijue. Wakwishimu ufite uburakari. Je, unaweza furahi na uko na hasira ndani mwako? Wakishima ukigenda n'umujinya. Je, unaweza furahi na uko unatembea na kasirani? Wakwishima ukigenda n'ubugome. Unaweza furahi na uko na chukizo ndani mwako? Wakwishima ukigira ibitutsi mu kanwa kawe. Unaweza furahi na uko na matusi ndani mwako? Wakwishima ukigira amagambo mabi. Unaweza furahi na maneno mabaya kwa ndani mwako? Isi Hii dunia
hari ibyo abantu bavuga, kuna vitu ambavyo watu wanasemaka ingaruka ukazibona ukiriho n'abantu bose nabo bakabibona. Matokeo ya Zandu na ya Pataka kabla ungali kwa dunia na watu wote wanavitizama. Reka mbaheze urugero, hata niwapatie mfano. Hari umubyeyi umwe, kuna mtu mmoja, mama mmoja, huko mama mmoja, hari umubyeyi umwe, kuna mama mmoja, abiko ngo umubyeyi ari umubyeyi w'umugabo na mama. Yego, unisubiri itabwa navuze kutabisobanuye neza. Yego, asante. Hari mama umwe, reka mvuge kugira ngo byumvikane. Ndio, kuna mama mmoja, mugenzi we yagize ibibazo, ndugu yake akakuwa na matatizo. Burya abana b'abakobwa ababyeyi bacu nitwebwe mama nibo bazabarera neza. Wasichana mko najua kama sie wa mama ndio tunaumiaka juu yenu. Kandi nibo bazabara n'ibibazo iyo byabaye. Na wakati tatizo zinakuwa au ndio wanakuwa na machungu zaidi. Umukobwa we aratwita. Msichana wake akabeba mimba. Amaze gutwita, wakati amebeba mimba, mugenzi we aho kubabara ko nawe ibyabaye byoshobora kumubaho, na parapure kusema rafiki yake arikanga hamagara abana, akaenda ita wengine, ngo je umwana wanje abaye kuri asi mtoto wangu mimi akakuwa viji, unamwita mimi naweza muua. Muza magambo aza kugaka bene nayo. Unajua maneno ya vile, nawe yarafite umukobwa, naye alikuwa na msichana. Umwaka ugiye gushira, mwaka kabla haujaisha, umukobwa baratwita na akabeba mimba. Babandi bumvise amagambo, wakati wamesikia bari kukampara ngo reka tuje kureba, twende ona kama kukuja muzee yagize gute yishe umwana kama amemuua msichana wake. Mubishama ingaruka za magambo mabi. Je, mumesikia matokeo ya maneno mabaya? Isi yumuka, mulimwengu wa roho, iyo tuvuga magambo mabi, kama tunasema maneno mabaya, sikirikiremo, kuna vitu vinaumbiukaka kikaza kongera kikarembe kiwawe kuko wavuze nabi, na wewe nakurudilia juu umesema mabaya. Sinzi niba mwumvikanye, binasikilikana mzuri sana, tumvikanye, binasikilikana uwo ule uko yari yavuze neza. Je, alikuwa amesema maneno mazuri? Amagambo amwe, maneno mamoja, hari amagambo tugomba kwirinda. Inabidi tukue na maneno moja ambayo tutashilinda. Kuko abavyeyi, kwa kuwa wazazi, hari abantu bagira ubasha kubana mu buryo batatu, reka mvuge batatu bariko ni benshi ariko cyane batatu. Kuna watu watatu ambao wanakuwa na uwezo kwa watoto. Abambere na abatware cyangwa abami, na wa kwanza ni wafalme. Ko ndavuga bo mwisi turaza tureke, niko nasema badunia hapana babego, abandi cyangwa abatware wafalme. Abandi ba kabiri, wa pili na abavyeyi, ni wazazi ambao wamezala huyo mtoto. Abagatatu, watatu na abakozi b'Imana, ni watumishi wa Mungu. Ijambo ushobora kuvugura umuvyeyi, neno ambao unaweza sema kama uko mzazi, ukarivuga ku mwana, unalitabiri juu ya mtoto wako, ukavuga ngo igicucu, reka mbosi, unasema sasa ni kipumbafu. Buri ashobora kuba igicucu, na naweza kuwa pumbafu, kubera yuko ari wewe wabigize gute, maana wewe ndiye umesema hayo maneno, uko byavuye muri wewe na vimetoka ndani ya kinywa chako. Tukabwira umwana ko ari igicucu, usiambie mtoto wako aseni ni kiwerewele. Nakosa akakosa, uzumwegera, ukwenda mkaribia, umufashe kuva muri ayo makosa, umukaribie kutoka ndani ya hiyo makosa. Kandi hari abantu baza bahanira abana muri ruhando, na huko watu ambao wanazibiaka watoto ndani ya watu wengi. Umwana nakosa uzumuhana ku giti cyawe handa, mtoto akakuwa nakosa mkamata na kumbeba fasi nyingine umwazibu. Iyo umuhandiye hadi akaza hano niende umwana umaze kumenya ubwenge, ukimwazibu katikati ya ndugu zake na wengine wamekuwa na akili, tuvuge muri literaniro, na unamwazibia hii mahali, uko azaza hura n'umwe muri aba materaniro, na wakati wote atakuwa anakutana na mtu ndani ya mkutano, atakuwa anajitakia hukumu kama kuna vitu ambavyo limwazibu. Sinzi niba mwumvikanye sikio, sijue kama mmenisikia. Icyo twashakaga kuvuga, tulikuwa nasema nini? Titwagiye kure, hatukwenda mbali. Amagambo mabi, maneno mabaya, ahubwo undi nagira ikibazo, na mwingine akakuwa na tatizo, uzumufasha kugira ngo ivane muri cyo, ukwenda mkamata kusema toke ndani ya hiyo tatizo. Bari n'umubyeyi wagira ikibazo nawe uvuge ngo umufashe kugira umusengere kugira ngo icyo kibazo akitwaremo neza. Na mzazi akaingia ndani ya hiyo tatizo, aho kuvuga ngo reka bone, usimwambie sekoma. Muzi benshi bamwe nabonye bazi Kiswahili wa Kongo. Kuna wengi ambao wanajua Swahili waliishi Kongo. Wachapati,
ase acha apate akome asante Sumi. Amen. Akuzikubwira umuntu ngo reka abone acha akome reka abone acha akome uba mwifuriza ikintu cyiza je umemtanganyia kitu kizuri uhawa muvuga kandi kitu nabonye kitu nimetazama kwesi si wote ikindi ndagiraga nuko aya magambo nayo kugira ngo tubafashe na hii maneno ni ya kusaidia roho zenu kwifashe na tujisaidie tukavuga ngo kile cyageze kuri uriya ngo je ntitongera na usione kama kile kimefika kwa mwenzako wewe hakiwezi kufikia ila ngo je kwisindi tsabaho na usiseme kama kile kimemfika hapo wewe hakifikia si umukirazi kati kugaragariza abajya bose bana na ukisema mwenzako vile na wewe kinakufikia tuvuga ngo mana we nsoza kuri iki kintu ndebe ko Mungu unisaidie kwa hiki kitu ariko murahira mbere abantu bavuga ikiti kizamba lakini ukilapa mbele ya mwenzako aseme haki ya Mungu hiki kitu kitanifikia na hiyo ndio matokeo ambayo kinakufikia murabizi mwese nanje kugena mvuga buri wese yatanga urugero na kila mtu anaweza pana ushuhuda bene tatu ndugu yangu harizo tugomba kwiyambura inabidi kuko binye tutajivua Bibiri tubwira ko umuntu wacu imbere mtu wa mbele niwo ubikabiri ni yeye ndiye anaweka hivyo kandi ukabika n'ibyiza na anaweka vya dunia ese impamvu yo kubika umujinya hari kubika umunezero nini yengine hata unaweka hasira paraporo ya kuweka furaha uno mugoro ano mama na hii sasa mchana nimba nkirangwa nibi na kama ningali na tabia zaidi ukigendera kuri ibi na kama ningali natembea na hivi uziyambure ubivue ariko ugira ibintu ushiramo na ukwe na vitu ambavyo utatia Imana ishimwe cyane Mungu atubariki sana igice cya gatatu ya tatu ibi byari byo kwiyambura umujinya bwa bindi twari tuvuga ilikuwa ya kujivua hiyo mivalio mwumve rero ibyo tugomba kwambara na kitu ambacho tutavala ni kitu cya gatatu tugomba kwambara cha tatu kenye tutavala gishobora gutuma kandi twishima na kinaweza acha tunafurahi Biblia navyo ivyiyambure uzutuma nawe wishima wakati umevivua na unavaa hiyo yenyewe nataka kuambia unafurahiaka ariko hari icyo tugomba kwambara inabidi tuvale Biblia nivyo yategetse na ndio Biblia imesema icyambere ya kwanza umutima w'imbabazi haleluya roho ni neza roho ya huruma na vizuri w'imbabazi ni roho ya huzuni hari abantu batagira imbabazi kuko watu wenyewe hawakwenda huruma hari abantu batagira neza kuko wenyewe hawakwenda mzuri ariko iyo wiyambise umutima w'imbabazi lakini ukijivika vazi la roho ya huruma n'uwineza na ya mzuri tiwabura kwishima hauwezi kosa kufurahi tiwabura inzishima hauwezi kosa kufurahi tiwabura umunezero hauwezi kosa furaha ikindi cya kabiri ya pili kwicisha bugufi na tukishuka kwambara kwicisha bugufi tukishuka kwambara kwicisha bugufi tunavala utukufu wa kuvuza ngo akome kera iwe abayigize urundi rwego na ukisema sasa akome tayari wewe umeenda kwingine ngazi kwicisha bugufi tushuke muzo dukora mwenye tunafanya muzo tuvuga mwenye tunasema Imana ntiyatugurira umunezero Mungu hawezi kosa kukupatia furaha ngurira ibyishimo Mungu hawezi kosa kukupatia furaha bafashe bene data Mungu awapatie nguvu ikindi cya kabiri nyingine ubugwaneza kukuwa na roho ya ubugwaneza ndio isema namna gani kukuwa na roho nzuri ama tabia nzuri tabia nzuri ikindi nyingine kwihanganirana na kuvumiliana hari abantu batazabihanganira abantu kuna watu ambao hawavumilianake muri ubu buzima tugira ibibazo na mwa hii maisha tunakuwa na matatizo hari imbaraga mfite hari n'imbaraga zindi ndafite unaweza kuwa na nguvu zimoja na mwingine anaweza kuwa na zingine nguvu zake abafaransa nibo bavuga ngo le point fort na point faible ni ukuvuga hari ibyo shoboye n'ibyo kuna vile ambavyo nimeweza kuna vile ambavyo wewe unaweza kwihanganirana ni kuvumiliana uku tugira ibibazo ariko hari abantu batazabihanganirana kuna watu ambao hawakuwake na kuvumiliana ikindi Biblia yatubwiye Biblia imesema kubabarirana kusameana kwambara kubabarirana kuvala vazi la kusameana ikindi ingine upendo Mwandishi mwe aliandika ngurukundo upendo reka ndebe nk'uyu mama acha niseme huyu mama
akaba afite ibyo numva jewe bitari nziza. Ana vitu ambavyo mimi niko najisikia haiko vizuri. Ariko kugira ngo mukunde, lakini kumpenda. Urukundo ngo rurya bya bindi sinzi. Upendo inakulaka vibaya venye uko naona kwa mwenzako. Ni Kinyarwanda cyumvikana? Yego. Ujya bya bindi bibi ufite, unakula vibaya venye mwenzako iko navyo. Kwa rukundo rubashe kukugeraho. Na kusema upendo ukuwe juu yako. Imana ishimwe cyane. Mungu apewe sifa. Hari ijambo ry'Imana ridusabye. Na kuna vile ambavyo neno la Mungu limetuomba. Yadusabye kugira ibyo twica. Kuna vile ambavyo inabidi tuue. Kugira ibyo twiyambura. Vyenye tutajivua. Yadusabye kugira ibyo twiyambika. Na vile ambavyo tutavaa. Kugira ngo tubashe kugera kusema tubashe kugera ku munezero w'Imana. Tupate furaha. Tubashe kugera uzishima. Tukuwe na furaha. Iyo wavuye mu rugo ibyo wabyiyambuye bimwe wishizo ngese. Wakati umetoka nyumbani na vile vimoja umevivua, ntiwabura kwishima. Hauwezi kosa kufurahi. Ntiwabura kunezerwa. Hauwezi kosa kufurahi. Abayobozi na pastor yavuze n'umuyobozi wa gahunda na mwongozi wa programe, iyo turi hano wakati tuko hapa umwe abafite uko yaje na kila mtu anakuyaka na jinsi, tugatekereze ngo yaje kubera yuko ari biriya bimuranga. Haiko tujua alikuja juu ya kitu fulani. Uzuzu uvuge ngo mana we nije twaje guhura. Na wewe ndio unajiambiaka wewe unaniambia Mungu ni wewe naje sana. Mimi nataka nikutane tu na wewe. Mani wagirire neza. Mungu awatendee mema. Tugire icyo tuzaza tuvana hano. Na tukwe kenye tutakuwa natosha hapa. Twashimye umuyobozi kuko n'uburere bwiza. Maana tunamshukuru mwongozi kwa kuwa anawalea vizuri. Natwe tuganirira ijambo ry'Imana. Na kuongea neno la Mungu. Kwa kugira ngo dusangire. Ilikuwa ni kusema kuchangia. Ibidufasha muri ubuzima. Na wenyewe bitatusaidia. Kugira ngo tuzagera mu bundi buzima. Na tufike ndani ya ingine. Murakoze cyane. Mungu awabariki. Turabashimiye kudutega amatwi. Na tunawafurahia jumbe mtu. Turashimiye ubuyobozi bwaduhaye umwanya. Tunafurahia uongozi ambao umetupatia muda. Tukua na wenye tutaua. Tubashe kugira ibyo kwiyambura. Ukwe wenye tutavua. Hariho n'ibyo tugomba kwiyambura. Na kuna vile ambavyo tutavaa. Tubashe kugira umunezero. Kusema tufike ndani ya furaha ya Mungu. Reka dusenge turangize. Acha tuombe Mungu.